Kwa nini uteseke na mapenzi na wakati Dr. Mkutano yuko? Wewe mume, mke, unatembea nje ya ndoa, weka uaminifu na familia yako. Karibu kwa Dr. Mkutano akusaidie. Mapenzi yanaua, mapenzi yanatesa. Kwa nini uteseke na mapenzi na wakati Dr. Mkutano yuko? Iwe fundisho kwa mwingine na hata mwingine zaidi, ili uheshimu ndoa yako na usitoke ndani ya ndoa. Kama ulimpenda na ukamuoa, kwa nini utoke nje ya ndoa yako? Mtafute Dr. Mkutano, ataweka suluhisho la ndani ya moyo wako. Karibu sana wewe unanitazama, mume, mke, bwana, na wakaribisha sana. Dr. Mkutano ataweka suluhisho la familia yako. Karibu sana. Na wewe ambaye huna uaminifu na mmeo unamsumbua muda wote,